radio BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro ni kaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa kabiri itariki 3 z'ukwezi kwa mbere muri 2023. Uyu munsi ni wa mbere inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorana kuva amatora yo hagati mu kiringo c'umukuru w'igihugu abaye, abademokrate bagatakaza ubwiganze muri iyo ntego. Mu Burundi abari mu turere tw'igisagara ca Bujumbura batewe na korera batanguye kuronswa amazi meza, ibitanga icizere yuko ishobora kugabanuka. Jewe naca mu gitondo hari amarobine 27 yaramaze kugurwa, no kuvuga ubwo bukene bw'amazi bwari buhari, abantu barashaka kuronka amazi bakoresha, gutyo tukibaza yuko bishobora kugabanuka. Umwe mu basirikare ba Uganda bari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Somalia yishe arashe bagenzi be 3. Ubu hakaba hariko harakogwa amatohoza. Turafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Nongeye kubaha ikaze. Abantu baharugwa mu bihumbi bari batonze ku mabarabara y'umuji wa Santos muri Brazil bashengereye ahacanywe isandugu y'ikiziga c'uwari umukinyi w'umupira w'amaguru rurangiranwa Pelé yari ifutse n'ibendera ya Brazil. Uko niko vyari bimeze ku mabarabara ubwo rugendo rwa nyuma rw'isandugu yiwe rugitangura. Abari baherekeje imodokari yarireruye ico kiziga bahagaze gato y'imbere y'inzu y'umuvyeyi wa Pelé, Celeste, ubu akwije imyaka 100 y'amavuka. Perezida Lula ari mu bagera ku bihumbi 250 basezeye isandugu y'uyu yari umukinyi w'umupira w'amaguru rurangiranwa ku kibuga ca Villa Belmiro. Uru rugendo rwiwe rwa nyuma rurangirira ahitwa Ecumenical Necropolis, ahabera urubanza rwo gushingura Pelé, akaza gushingurwa n'umuryango wiwe bwite. Uyu yari umukinyi rurangiranwa yashengeye mu ndwi iheze afise imyaka 82. Uyu munsi ni wa mbere wo gukorana kw'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva inyuma y'amatora yo hagati na hagati mu kiringo. Ahanini umwitwarariko w'abashingamateka uri ku matora yuza gusubirira Nancy Pelosi ku buyobozi bw'iyo nteko, kuko intebe z'abarepublikani ubu ziruta iz'abademokrate. Ariko uwahora arongoye umugwi w'inama nshingamateka w'abarepublikani Kevin McCarthy ahanganye n'uwundi mugwi mutoyi w'abahengamiye cyane ku matwara y'uburyo muri uwo mugambwe w'abarepublikani. Abademokrate baragumije ubwiganze mu nama nkenguzamateka, kandi intebe bongeye ko mu kwezi kwa 11 nako bivuze yuko icegera c'umukuru w'igihugu Kamala Harris atazotegerezwa gukura amabwiriza i Washington kugira ngo akoreshe ububasha bwiwe bwo gutora nk'umukuru w'inama nkenguzamateka. Mu bice vy'igisagara ca Bujumbura biherutse gutangazwa yuko vyadutsemwo ikiza ca korera, amabombo y'amazi yaramaze igihe yuguruwe. Ikiza ca korera kikaba cateye muri zone Kinama yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura na zone Buyenzi yo hagati na hagati.
kikaba catangajwe ku munsi w'Imana n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu inyuma yo kugendera ivuriro riri mu gace ka Kinama ryari rimaze kwakira abagwayi bakorera bagera kuri 11. Umuvugizi w'ishirahamwe rijejwe gutabara imbabare Croix Rouge mu Burundi Desire Bundoyi avuga yuko iryo shirahamwe riri ku kivi aho mu gisagara ca Bujumbura ritanga amazi meza ryongera rihimiriza abantu kwitwararika isuku. Twebwe kubera turi mbanza guseruka mu gukinga no mu kugarukira kubashikiriza yasanze twahageze twatanguye ibikorwa by'uko twogerageza kugabanura umurindi wo kurandagata w'iyo ndwara. Arico gituma twashotse dutanga amazi meza kugira ngo abantu baronka amazi banywa, turapompa hanyuma turahimiriza n'ingene abantu bokoresha amazi meza mu kuba utunini bashobora gushiramwo, hanyuma no kubigisha kunywa amazi, kuyabiza, gukaraba n'isabuni mu bihe bitandukanye. N'ubu rero tukaba tukibandanya ico gikorwa. Muriko mukibandaniriza hehe? Ni cane muri zone ya Kinama kubera niho abambere babonetse. Kandi mbere nongera ko ndababwira yuko leta y'u Burundi yafashe ingingo nziza uno munsi yagiye mu ngiro yuko amarubine yose y'amazi yugaye ashobora kugururwa. Hanyuma rero jewe naca mu gitondo hari amarubine 27 yaramaze kugururwa. No kuvuga ubwo bukene bw'amazi bwari buhari, abantu barashaka kuronka amazi bakoresha, gutyo tukibaza yuko bishobora kugabanuka. Nagira ndababaze nanje nti ko muvuze ko muriko muratanga amazi kandi tukaba tuzi yuko mu Kinama ari mu gisagara nta mazi ya Regides ahari, kuki bagize ico kibazo c'ubukene bw'amazi? Twebwe turafise ibiduga binini dushamwe amazi meza tugaheza tugashira abantu bakanywa canke tukagira ibigega kugira abantu bashobore kuvoma ngaho. Nibaza yuko imvo zari zatumye ayo marobine yugarwa ari zindi ntazo nomenya. Icanezereye gusa nuko leta yafashe ingingo ibishije mu bushikiranganje bujejwe amazi bwo kugurura ayo mabomba kugira ngo abantu bashe kuvoma bisanzuye. Turibaza ko mu isi zakizoza ikagabanuka. Turazi yuko mu minsi heze tumvise imvura ahatari hake, naho ico kiza kitarahashika mu bumanuko bw'igisagara. Hari kiriko kirakogwa kugira ngo naho ntihave hatandukirwa. Kiriko kirakorwa hari muri mu Kibenga barafashije gukura amazi mu mpangu z'abantu kugira bashobore gusohoka neza. Ubu rero y'amazi amaze kugabanuka, igikurikira nuko duca dupompa kugira ngo imegera yose ihari ishobore gupfa, izo ndwara z'ivyaduka ntishobore kuba. Nico gikorwa turiko nahone abanyamuryango bari ku kivi kugira ngo ivyo vyaduka ntibizoshike. Si mu gisagara ca Bujumbura gusa twumva iyo korera imaze gushikira, no mu ntara zo mu burengero bw'igihugu nka Cibitoke tumva yuko hari haho imaze kuboneka. Croix Rouge iyo birahagera ivyaho hari ivyo muzi? Iyo leta ivuze ati hariho ingorane ngane udo tukagenda mu Cibitoke nta kiravurwa, nico gituma ataco no bivugako. Uko bihagaze muri kino gihe uyu munsi hari ibitigiri muba mufise vy'abamaze kwandura bazwi? Oya, ibitigiri ntavyo nomenya, bimenya ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Turakora gusa kugira ngo bishobore guhagarara. Desire Bundoyi avugira ishirahamwe Croix Rouge mu Burundi. Twagerageje kurondera abo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi, ariko rero bikaba bitaradushobokera. Abanyapalestina n'ibihugu vyinshi vy'Abayisilamu vyanebaguye urugendo rw'umushikiranganje ajejwe umutekano wa Israel atsimbataye ku matwara y'Iburyo ku ngoro ya Al-Aqsa mu muji wa Yerusalemu. Umwe mu bategetsi b'Abanyapalestina yavuze yuko bazobaza umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu ivy'urwo rugendo rwa Itamar Ben-Gvir muri ico kibanza ceranda c'Abayisilamu no kuba Bayisilamu nako no kuba Yahudi. Arabie Saoudite yagiriza uwo munyapolitiki wa Israel gutera mu buryo bwo kumena nkuko biri mu majambo yabo ico kibanza cugururiwe amasengesho y'Abayisilamu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu kutabangamira amategeko agenga ico kibanza ceranda. Bwana Ben-Gvir yavuze kuva kera yuko ico kibanza gikwiye kuba nyabagendwa no kuba Yahudi. Imwumva ni BBC Gahuza Miryango. Tugeze ku isaha 1:20 hafi 20 mu karere k'ibiyaga binini.
BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Hatanguye amatohoza mu nzira yo kumenya ico bacateye umusirikare wo mu ngabo za Uganda ziri mu butumwa bw'ubumwe bwa Afrika bwo kugarura amahoro muri Somalia ATMIS kwica arashe bagenzi we batatu bari kumwe muri ubwo butumwa. Ivyo bikaba vyabaye mu gitondo cejo kuwa mbere. Uwo musirikare yabarasiye ku cicaro gikuru c'inteko za Uganda ziri muri ubwo butumwa bwo kugarura amahoro muri Somalia. Inkuru ya Patricia Oyela mwishikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Felix Kurayige yemereye BBC ko aya makuru ari impamo kandi ko umusirikare warashe Caporal Simon Agaba yatawe muri yombi. Amakuru avuga ko Agaba yarashe wa mbere ku buryo butunguranye amurashe mu gituza, bagenzi be ngo babanje gukeka ko ikigo cyabo cyatewe. Wa kabiri ngo yamurashe amasasa 3 mu mutwe ubwo yageragezaga kureba ibyabaye. Umusirikare wa gatatu we ngo yarashwe mu mugongo agerageza guhunga. Amasasu ngo yahagaze ubwo umwe mu basirikare yagendaga bucece akambura intwaro uwarasaga. Hari yashize iminsi nta gikorwa nk'iki kibaye muri Somalia kirimo abasirikare ba Uganda. Ikindi gikorwa nk'iki cyabaye mu mwaka wa 2019 ubwo umusirikare w'ipeti rya kapiteni yirasaga nyuma yo kwica mugenzi we nawe amurashe. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yakuyeho ingingo yabuza abatavuga rumwe na leta kuja mu makoraniro yari yasizwe n'uwo yasubiriye harashize imyaka 6. Samia Suluhu Hassan yavuze ko leta izocungerera umutekano abazoba bakeneye guhurira hamwe canke kuja mu myerekano bo muri abo batavuga rumwe na leta, ariko ngo abanyapolitike bose basabwa gukora ico yise politike iri civilize canke politike yorohanirana. Madame Hassan amaze guhindura amategeko yaboneka nk'ayakumira bamwe yari yasizwe na Perezida John Magufuli yashengeye mu mwaka wa 2021, ariko aranegurwa yuko yagumijeho amategeko agabanya uburenganzira bw'itangazamakuru n'ubwo gushikiriza ivyiyumviro. Kuva mu kwezi kwa 4 mu Buyapani hagiye kurekugwa ikoreshwa ku mabarabara y'amamashine ya robo canke imodokari zitwara zigemuye ibintu. Ibi bizeye yuko bizofasha gutorera inyishu ikibazo c'ubukene bw'abantu. Ni inkuru ya Will Leonardo mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Hari hashize amezi menshi yakorwa amagerageza hirya no hino mu Buyapani ku mashini zifite ishusho y'umuntu zizwi ku izina rya robo mu kugemura ibicuruzwa birimo ibiribwa n'udupfunyika. Izi mashini zitambuka nk'umuntu ugenda ashinguye kandi ziriho za kamera n'ibyuma bituma zimenya aho amatara ayobora imodoka bita feu rouge ari kugira ngo zitagongana n'imodoka. Amategeko yagombye guhindurwa kugira ngo zibashe kunyura bitazigoye mu mihanda kenshi ifunganye yo mu Buyapani mu gihe ziyobowe n'abantu bari kure. Kimwe mu bigo byazikoyeho igerageza kivuga ko kizeye ko bizageraho umuntu umwe hazajya ayobora imashini 10 ari kure. Iyi rero ni inkuru nziza kuri leta y'Ubuyapani ihanganye n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'abakozi cyane cyane mu rwego rwo gutwara ibintu. Ubushakashatsi buherutse bwasanze 50% birenga by'ibigo byo mu Buyapani birimo kugorwa cyane no kubona abakozi bahagije bakora amasaha y'akazi yuzuye. Abakunzi b'urunana namwe n'umwanya wanyu. Philippe arasaba Yesu ubufasha mu bibazo bimugarije mu rugo rwe. Hagati aho duhera ukuntu Rine yituye hasi. Ubusamerewe ati n'urunana. Kuruka birahagaze ngo utuze ubanze winyuguze mu kanwa se. Urakoze. Ubanza bigiye kuhagararaho gato Kareme. Ngo utekeraga ko maso ubanze ukamwe ugagure mu kanwa sha. Oya kihorere Kareme. Nacyo nahita nkigarura. Urabona se hari ikintu kiri kumpagarara mu nda. Nje gushakaho nkuru dofaranga nkugurira akanyama se byibuze. Ubyihoreye yewe. Ni numva hari icyo nshaka ndakubwira. Nako ikibazo nuko ndi bugishaka bagiye ku murenge gushaka icyangombwa cyo gusarura ishyamba.
ariko uzi kugira isoni nke Honori. gute se Urabona ukuntu umeze naguta ngo ngiye gushaka ibyangombwa byo gutema ishyamba koko. usura bigenza ute ko kiriya cyangombwa gikenewe cyane Kareme nanjye ko nsiga akaba ari ikibazo urigabanyamo kabiri gute. Ubuzima bw'umuntu nibwo bwa mbere, ikibazo ni uko aho koroherwa ukomeza kuremba. sinzi niba rwose nzanoroherwa kuko ndabona umuntu ushaka yarajaje. Ushatse kuvuga iki kandi ngo umuntu ugushaka yaje Honori? none se we ntubona ukuntu umwanya umwe nkira nkaba ndi muzima ubundi mwanya nkaba ndarembye ubundi mwanya nkaba ndorewe akandi kanya nkaruka gutyo gutyo. Ni ikibazo nyine, nihongera rero gutora agatege urahita ukaraba tujye kwa muganga sibyo? ugira uwo wohereza kwa muganga ngende rero bantera urushinge mpitempfa cyangwa ntabwo ubona ko ubu burwayi bwanjye hari ikibwihishe inyuma. Igiki se kibwihishe inyuma Honori? Wibuke ko ubushize malariya yiguhitanye uri aho ngaho ngo ni amarozi. ubwo rero ndinjije ku buryo nyobeye umuntu duherutse gupfa ibiti. Ni mu nyumviro Honorine aratangiye ngo mama bapfuye ibiti none yaramuroze. Honori, kuri iyi nshuro rwose ntiwakongera kurembera muri uru rugo witwaje amarozi ngo nkwemerere. ndayakeka se cyangwa niyo? Ntacyo umubwira ngo numva Honori. Karabava ahubwo tujye kureba nonse yato umujyanama w'ubuzima gusuzume none ahangaha sibyo? Menye icyo urwaye. ariko mama rwose ubu urabona iki gikarito ari cy'amasabune koko? ndabizi se ko mbona arunga n'umusozi harimo ikizi. harimo udukingirizo ngiye gushyira ahantu hahurira abantu benshi. toka satani uvuze ngo udukinye. ni udukingirizo nshyirira urubyiruko rw'inyarurembo mama, cyangwa wowe ntubona ko binanditseho hano inyuma? niko nye uratinyuka kuko nta soni ufite ukatinyuka ukazana ubwo bubura agasani mu nzu yanjye koko nye. none se kuzana udukingirizo mu nzu yawe bitwaye iki mama? hari ubwo twariye tugusakuriza se mbimenye? herega arabivuga n'amatama yombi nta n'isoni afite. nye ndavuze ngo rimwe kabiri gatatu bamaze gukuramo ayo macongo ngo n'udukingirizo wajugunye mu musarani vuba, kandi sizongeye kumva ko wakoze kuri ako kabura agasani. wanyumvise? utu dukingirizo ko natuzaniye uru rubyiruko rwa Nyarurembo ngo rutubone hafi rudukoreshe, n'intujugunya biragenda gute? bakora iki nye? bakora iki koko? niko nye uzi ko babivuze ukuri ko ari wowe wirwa wigisha abana kujya muri ayo mafuti koko, none nkaba nanjye mbyiboneye koko. none se kuba mbazaniye udukingirizo nicyo kivuga ko ari jyewe ubigisha gukora imibonano mpuzabitsina? ubundi se kuki ari wowe ukwirakwiza utwo dutindi? ubu kuko bararebye basanga muri Nyarurembo niwe mushizi w'isoni uhari, nuko nawe urangije urabyemera? ntabwo ari ubushizi bw'isoni mama, guhangana n'ikibazo cy'urubyiruko rwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ni inshingano za buri wese rwose. none si ibyo muzabica muti kandi ari mwebwe mwirirwamo baha udukingirizo ngo bidagadure? mama, mbere y'uko iyi gahunda yo kwegereza urubyiruko udukingirizo itangira hagaragaraga imibare myinshi y'abana babyara bakiri bato ndetse n'abandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. bivuze rero ko na mbere kose byarakorwaga. ubivuze ukuri ko nyine basanzwe babikora, none mwongereye ibisebe mu binyoro rero mubigisha uko bazajya babikora bifashishije utwo tunyago. oya, ahubwo tugiye kubigisha kwirinda kugira ngo wananiwe kwifata, aho kugira ngo atere inda cyangwa aterwe inda akiri umwana akoresha agakingirizo kugira ngo yirinde inda n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. ubwo rero ukoresheje ako gatindi ubwo mukumva ko ari byiza, mbese abaye umwana w'igitangaza muri bagenzi be. Filipo se ko mpamagaye muri iki gitondo umwana yanjye arashaka iki? alo ndakumva Fili. anye niba uhari waje gushaka akanya ukanyaruka ko hari ikintu nshaka kukubwira. nka gihe kizi? wenda ku mugoroba twese turangije akazi umboneye nk'iminota mikeya byamfasha kuko hari ikintu nshaka kukubwira kandi cy'ingenzi. kubera Nadine yancitse nsigaye ngira akazi kenshi ku mugoroba rero, ariko ndaza kugerageza ndebe ko mubinkundira pe. twahurira hehe se? aha ubanza nawe umaze kumpagada. akumva nk'amagambo bumbwira mute? none si ubu kuba nagusize akanya gato nkajya gushaka ubwatsi bw'inka ni ikosa nakoze? hanyuma se ari inka nanjye n'induha agaciro Beni. mute ntukambaze ibibazo nk'ibyo rwose, fata ko kuba nagiye gushakira ubwatsi amatungo nta kosa nakoze, ahubwo umeze ute? meze neza, urumva naba ameze ne Beni? hari umuti nanyweye, hari ikinini wansigiye, urumva naba ameze ne nta muti nabonye. none se uracyaribwa mu nda nka kare? nibe na kare Beni, none ubu ngubu ubwo byiyongereye, wumve ko no gutambuka noneho ari intambara. none se wakarabye nkaguhekeza kwa muganga mute? ariko wajya ureka kwikunda ugatekereza no ku bandi Beni. none se kuguherekeza ngo ujye kwa muganga niko kwikunda uvuga mute? ubwo tuvuge ko yewe ikibazo mfite cyo kugenda nukira abantu Beni.
none se icyo ko ari ikibazo cy'uburwayi ufite hakaba hajemo n'ubundi burwayi urumva nutajya kwa muganga bigenda bite? ngewe numvaga wajya kwa muganga ukababwira ko ndwaye noneho bakohereza umuganga akansanga hano akamvurira mu rugo. ariko wagereka kuruhanya mute ubwo urumva ibyo najya kubibwira ndi ngo nimuze muvurire murumuna wanjye mu rugo ubundi se uretse wowe hari undi wabonye baje kuvurira mu rugo? ariko ngewe mfite ikibazo cy'umwihariko Beni, none se ko bazi ukuntu Fisitiri nuka barumva nava nkagera Nyarurembo ngenda nukira abantu paka kwa muganga. none se urumva ari nde uzagira mu buzima bwawe kurushaho nyirabwo? Nudashaka uko ujya kwa muganga ngo wivuze ubwo ndareba uko ubigenza. Beni nawe najya ninshake mfi, ubu se abantu banyinuka bansanze hano mu rugo noneho banyunduka gute duhuriye kwa muganga? ubwo niba ari byo uhisemo nta kundi, none se ngushyiremo ikiziriko njye kukuvuza ku ngufu koko, cyangwa wasanga utarwaye wenda nkaba ndimo ntagiye? ubu noneho ndi kwitakisha mu nda Beni, mbese ubu ndagenda none risi imeze nk'ugendera mu mahwa aribyo ndimo kwigira. nawe uburwayi buba wemera kwandara tukajya kwa muganga, gusa nubwo byanze nkaba nkwihoreye nawe ntongere kugira icyo umbwira ubage wifashe. Mujyana Karame, ko nta kintu ubonyemo? nta malariya arwaye Kareme. utu twuma twacu ntabwo tujya twibeshya. ngewe nahereye ejo rwose mubwira ko nta malariya mfite, ariko yanze kubyumva. none reba n'ibisubizo umuhaye nabyo arabyanze ngo ukeka mumfashe ikindi kizamini. ariko se ko umujyanama yabitwemereye agafata amaraso yo ku ntoki z'ibiganza byombi, waretse akatubwira ibisubizo koko? yewe Kareme, ubanza nawe kwemera kwawe kuva kure. oya Nonsiya, malariya ndayizi rwose, nzi n'ibyo yankoreye kandi nawe urabyibuka. ntago ngomba kwiha agahenge ngo izongere impemukire nk'uko yampekuye. nibyo, ariko nawe uba ugomba kwizera iby'abaganga cyangwa abajyanama b'ubuzima bakubwira. dore igisubizo cya kabiri nacyo kirasa nk'icya mbere, byose bigaragaza ko Honorine nta malariya afite. Kareme, noneho ntabwo wemeye ibyo nakubwiraga, ubu ntubyiboneye. ibyo Honorine nakubwira nibyo Kareme, nubwo ntabashije kubona malariya ariko ukomeze umuvuzi, ushobora gusanga ari indi ndwara arwaye itari malariya. Nonsiya, niyo wagira utengeye nta n'urupfusha rwose najya gutanga mu bapfumu ngo ndavuza amarozi, cyangwa ntibuka ko n'ubushize natinze kumuvuza yabanje kunshuka ngo baramuroze kugeza ubwo akuyemo inda kubera malariya. none se Honorine nibyo ari kukubwira? nese ko n'ibyuma byawe bya kizungu bitabashije kubona icyo ndwaye, urumva hasigaye atari ukujya mu kinyarwanda? oya Honorine, ntugahurwa mu makosa amwe buri gihe yo kurwara ukumva ko bakuroze. ariko rero ngewe mba mfite ibimenyetso. ubu se murabona ntorohewe? nanyweye iki? hari n'agace kanini ngewe nanyweye. none se amarozi niyo umuntu arwara akikiza nta mutanyoye? ubu se nakize mu kanya simba nongeye nkaremba. izindi ndwara z'amayobera zifata umuntu iminota 10, mu yindi itanu agasa nk'ubaye muzima zivurirwa hehe? si mu kinyarwanda? ni mu kinyarwanda rwose. oya wibeshya nkumva Honorine, ibi ni ibintu bisanzwe ko ushobora kuba urwaye indwara igatinda kwigaragaza. nukomeza kurwara muzajye ku kigo nderabuzima bafata ibizamini byinshi, bashobora kubona icyo urwaye. hari icyo utumva Honori? none se usanze ikibazo ari ikihe Muga? ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane Mute, ufite akabazo gato k'impyiko. ariko mana yanjye koko Mute sinagucumiyeho iki? ubu hejuru ya Fisitire byari ngombwa kunyongereraho n'impyiko koko? oya humura, impyiko zawe nta kibazo zifite gikomeye, ariko biragaragara ko zikeneye amazi. impyiko zikeneye amazi? zakenera amazi se mu nda hakandya Muga? biragaragara ko utanywa amazi bigatuma ugira utuntu tumeze nk'utubuye mu nda, ari natwo tukubabaza. amazi yo sinayanywa Muga, kuko urabizi ikibazo cyanjye iyo nayanyweye inkari ziza ari nyinshi kandi nashobora kuzitangira bigatuma niyanduza cyane. ugomba kuyanywa, ahubwo wenda ugashaka izindi ngamba, wenda ukajya wiyegereza ibikoresho by'isuku bihagije. Muga, ibikoresho byabugenewe byo sinabibona kuko n'ubundi nkoresha udutambaro, ariko iyo nanyweye amazi natwo dutaha vuba bikangora kubona utundi. n'utwo dutambaro nta kibazo upfa kutugirira isuku kugira ngo tutazakwanduza izindi ndwara. utwo mfite two ndagerageza nkadusukura, ariko kuri icyo mumbwe cyo kunywa amazi cyo ndumva cyangora. bishoboka mwenda mwanshakira nk'ikinini nywa kugira ngo aricyo kinyorohereza. ikinini cyo ntacyo, wowe genda unywa amazi kandi menshi bizakira. kandi nakubwiye imbogamizi mfite Muga, iyo nafashe ibintu byo kunywa birambangamira kubera inkari ziza buri kanya kandi simenye igihe zisohokeye. none se ko nta kindi wakora ngo ubwo bubabare ufite mu nda bugende, urumva byagenda bite Mute? nyine nk'abaganga mwandebera ubundi buryo. kandi nakubwiye ko nta buhari.
ubwo igisigaye ni uguhitamo ukanywa amazi ukareba uko uzahangana n'izo ngaruka zindi cyangwa ukayareka ukaba wicaye uzi ko hazaziramo izindi ndwara hejuru y'iyo fisitire. ariko si umutesi ni ngewe wishe akana Yezu, ese ni ngewe Yuda wamugambaniye cyangwa Pilato wamuciriye urubanza? kuki ibi byose ari ngewe bibaho koko? wikwiheba mute, si wowe wenyine uhuye n'ubu burwayi kandi humura buravurwa bugakira. ariko Devo, koko icyo gitangaza gishobora kuzaba bakambaga nkakira fisitire nkongera kujya nihagarika mbishaka nkajya mu musarani nabiteguye koko? sha urambabarira ubanza natinze cyane. nakubeshya usanze maze kuvuga nti ubanza atakije, nari maze gufata umwanzuro wo gupfa kwitahira pe. ngo iki? ngo wari ufashe umwanzuro wo gupfa kwitahira? none se nkubeshyanye? unyihanganira nsigaye mba mfite akazi kenshi ku mugoroba kubera ko Nadine yamfashaga yigendeye. nta kibazo, icyangombwa ni uko uje. none se Firi, ufite ikihe kibazo? ndabona ukonje, ndabona nta morale. sha sinakubeshya rwose, morale ntayo, nawe urabibona nta kigenda pe. biragaragara. ndumva mfite agahinda kenshi, mfite ibibazo byinshi mu mutwe wanjye, mbese ni ibibazo gusa. baba we, wahuye n'ibihe bibazo se ko mbona rwose wabihiwe cyane? ni ibibazo byo mu rugo rwanjye nye. ni ibibazo ufitanye na madamu wawe se, cyangwa ni ibibazo bisanzwe wenda byo kubura amafaranga? ni ibibazo nterwa na Budensiyana nye. Budensiyana mbere naramukundaga nawe akankunda, turi shushusheri, ariko kuri ubu yambereye mu buhekeye ababi bose. Budensiyana? ntabwo bishoboka ko mwari umuryango w'intangarugero muri Nyarurembo yose byaje kugenda gute kuko kugira ngo Budensiyana aguhindukire mu bibigezaho Firi? ni inkuru ndende sinayikubwira ngo tuyivemo nye. gusa wumve ngo Budensiyana yantwaye umunezero wose, bumaze igihe ntazi ibyishimo nk'abandi bagabo pe. ariko wanyuriramo muri make nkumva icyo nagufasha nk'umuntu w'inshuti witabaje. tubereke uko byagenze bibara umupfu, gusa nyine nk'uko bimbwiye turebe uko wamfasha kuko ndakomerewe. nta kibazo, mbwira icyo nagufasha, ninumva ari icyo nshoboye rwose ndagufasha Firi. ntabwo nagusaba bidashoboye nye. ikintu nyine nshaka ni ikintu uzi kandi nyine si ubwa mbere waba ukinkoreye. mbwira ngo uteze amatwi, nta kibazo Firi. nye karame, wamfashe nk'umuntu w'inshuti yanjye ukagira icyo umarira nanjye rwose, nkongera nkumva ibyishimo bya kigabo nyuma y'igihe kinini Budensiyana yarampeje ku byanjye. ubwo se ko ntumvise neza icyo ushatse kuvuga Firi? nyamara kirumvikana nyine, urumva ngira ngo uribuka ko twigeze gukundana kandi bikagenda neza, ntacyo nyima nanjye ntacyo nkwima. ndabizi, ariko ibyo byishimo ntibyarambye kuko byarangiye unciye amazi nyine uhisangira Budensiyana. anye ndabizi ko naguhemukiye, ariko ntawe ugira nk'uko ndagize, sibyo? wambare ukongera kunyizera bwa nyuma, ukama kuri wa munezero wajyaga umpa, ukanyibutsa ibihe byiza nagiranye nawe nyensi mwiza. ubu bufasha Philippe asaba nyese azabumuha? ubundi se koko bwakemura ibibazo bimwugarije mu rugo rwe? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo Urunana. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho butaha. barakoze abo mu Runana nibo bashoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri. abatadufashe kuva mu ntango twababwira yuko uno munsi ariho muri Brazil basezera ubwa nyuma wari umukinnyi rurangiranwa Pele, aho isandugu yiwe yashengerewe n'abantu benshi, aho yariko irarengana baja mu kibanza ashingurwamo n'umuryango wiwe bwite. Mwumvise kandi yuko mu gisagara ca Bujumbura, aho ni mu Burundi, abari bamaze igihe batagira
amazi mu turere twugarijwe n'ikiza ca korera bashoboye kugururirwa amazi kugira ngo bashobore kwitwararika isuku nk'uko twabibwiwe nabo muri Croix Rouge. Naho muri Uganda havugwa inkuru y'umusirikare w'ico gihugu ari mu butumwa muri Somalia yarashe bagenzi we batatu, itohoza rikaba ririko rirakogwa kugira ngo bamenye igituma. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka, mwumva Florentine Kwizera, mwakoze mwese abahisemwo BBC Gahuza Miryango.